ebi yabigamba ubuyaba nabuguronda ubushagici omodi yamazinga Nyakahita hamwe na Nyamiko ombatezi bakaruru nisha bakaruru kensho kingwe na munterera karuru nchakari mbabo kuboroka nchichi nabajangu nisha mu mukago akaruru nikija bwanyuma abachara nimbaretere ko kuzamahuri Lyacira Nicholas ayongera yahamize Mnyeto uko ari kwija okubaretera ikorero byebyo mikono ngo bundi nabo bakabasa kwebisaho na mnonga hari abo abatine mirimo eri kubatahiza cyakabiri n'Imyeta abana kushomesa abana n'umukomanya ushomesa umwana kuko umwana kimara sine yakana ninge cyakapwe cyamukaga ahoro mu icyasho muzi twenda kubaretera ikorero ibyo myoga y'umukono kuko ibyo byona ninja kubikora mwamumpira manu gani niona tinimwe kiyire manu go Mbera Lawrence owabireho administrator wa NRM omuri Bushenyi yashaba batezi bakaruru okurinda karuru kabo ngo kandi bahereze omuntu ohikirire tujya kuronda government enyaka 5 government sohize yaje muturonde abebembezi tanja MC1 oza 2 oza 3 oza 4 na 5 oza member parliament oza president omubwire bwawe bwo determininga government elize kutwara kani omisho abataka butwagambaho nabo hine bashoborora hamwe bembezi ubu bari kwenda ngo yagira mu parliament agire bintu ebi yabanza kubakorera bano mushishe kumurebe yemera abantu yego nazafta kusaba twine mushabe kutora fakaru twine masanyarazi turukubimano twine ko makabari bana bibaza babatumira twahira twadora bagenda tutakubishije kandi mwana muronda eti kwenda tena woro batkorre itonka Mnyeto obuhereza bwitu mu government bukwatirwe ahansi mwe twenda atuyimusye abo kuba twabe twine timu zitu z'Mnyeto za youth konkazi kirya hansi ebyo nibyo twenda atkorre atuyimukize buri kintu cyona youth nitotunguke aturetere nka tunge nk'enkoko nkezi tunge nk'embuzi abo kuba sente za youth zikabeze nitumangu zigagumbura konka irakarigito nturutekayo rugumara gisererta rya hansi ahabwo kuba ba chairman LC1 nibatistamera interanta yitu nibatistamera gasha kwa Olivia na Sasera ahabwa tayari West